Mu kwezi kwa kashatu ab'obushobozi omu rurembo Kabale bakatandika kushobora abantu ngu abaine amaju gakuzire agayombekirwe gatari ya pulaani kuruga omu kanso kandi gatari g'obutwire kunu gaza kushenywa nk'omuringo gumwe gw'okuteeka omu nkora ekiragiro kya gavumenti ekya Trade Order. Omunyamahurire wiitu yatambura omu rurembo rwa Kabale nikwo kureeba amaju gamwe agabaire gatiireho akabonero ka X ekirikumanyisa ngu n'ey'okushenywa yashanga mingi garimu nigahunduzibwa bakama bago eki ab'obushobozi batakwikirizana nakyo. Tuba kuna nahereza sente ziraiswa no mu miliyoni 2 hati zikwego na miliyoni 2. Natubuno benda rondo tutafali ndatamu kandi ukwari muno mupangisa wo ayina n'abana n'abashatu. Icyo kuhunduzanya nakida mu programu konga shi ubu byaba bisobye kuhunduza nabyo bakashobora bakashenya twaturage abo tushobora rero cyo gukora tugobwire niwe ikindariye bacici b'umunonga nabo nahibatire X nahibatatire X ari ikizibu cyo kugira ngo nahi ubone izota biboneye mbweno umuntu arija kakakasangwe ikintu n'ikirungi conditions z'imihanda. Abantu abikikwasireho bagira ngu n'obukanseri kwenda kushenya amaju gabo konka nabo babanze bakore enguuto na munonga zijwire omucuucu ahabwokuba omucuucu nigushiisha ebyombeko byabo. Nabo nahibatire X nahibatatire X ari ikizibu cyo kugira ngo nahi ubone izota biboneye mbweno umuntu arija kakakasangwe ikintu n'ikirungi conditions z'imihanda imvura kweragura sore nanka umushana gwaje hatiya umucucu burerera. Omuhwezi wa mukuru w'abakozi omu rurembo Kabale Eric Sande yatamiza ngo kuhunduza amaju agarambirwe kushenya no korabusha kandi ebyombeko ebi nibuza kushenywa kutandika olw'okubanza. Trade Order tukataho 2011 ukwezi kwa gatanu mu mwaka kugira ngo tutandikireho kugira ngo tu-implementing ekiragiro tutwire nituzumuciko kugira ngo turaba abantu bito turaba twarize. Eric Sande agira ngo omuntu wenka aratunga kwikirizwa ku rugomba bw'obushobozi omu rurembo wanyuma yo kworeka za pulaani kuno benda kwombeka amaju amarungi agarikwikiririzibwa nibo bonka barahebwa orusa nanakire ko kwetebekanisa karikwingana amezi 2. Hariho amaju kutwatireho X agabire kuwombekirwe konka batarabire umugaragiro konka hati abo bahayo umukanso bakereka uko bari kwenda kugaboneza nitubaho ubwire bw'imyizere. Ekiragiro kya Trade Order kirimu nikiteebwa omu nkora omu ihanga ryona okutebekanisa endembo hamwe n'ebyobushobozi kugira ngu endembo zazamu obuteeka. Amakuru aga gashakwa Jimmy Emmanuel omuri Kabale.